Давадалым тамыр ханда тудыштырсен давадалым. Амар менди силер биле чинжилик баасан бүгүнкү чырыдар темабыз доор чугаа болгаш авторның сөздери. Доор чугаалык домакка бижиктемдектери. Өске кишнин чугаасын кандык да өскерилге чокка ола хевээр дамжыдарын доор чугаа дейир. Доор чугааның дамжыдып турар киши автор болор. Домакка авторның сөзінің туружу хостук болор. Оң ажыглалынга тире болгаш кавычкалар хереглетинер. Биреде доор чугаа диалог кылдыр ажыглатынып турда, абзацтан эгелен турда, оң мөнүнка тирени салыр кавычканы ажыглабас. Чиже, бо тара дейір чара шемне төп болбаш өдірейін оглым. Иги чаңгыз тара канчап бар боор кыргана чей. Иги чаңгыз тара деп чүйі адам жоғыр оглым. Оон туржук чарттык арбай безин кижи тынын алган жоғыр. Ук чижекте доор чуга диалог кылдыр ажыглатынып турар, абзацтардан эгелейин ынжаңаштың оң мунунга тирени салыр кавычка ажыглабас. Игиде доор чуга абзацтан эгелебейин болса, ону кавычкалар биле тускайлар. Чиже, бол атыр матпадактар дейір куштар эдеби эрге безин. Мал маган сүттелер. Матпадак дейірге тара хойтпак тара деп кыйгырып олырары ол дижир. Үште доор чуга авторның сөзінің сөйлінге турда, оң мунунга ии секти салыр кавычканы ажыткаш улу күжүк биле бижир. Чиже, кырганавам мынчаар чагыр кижи. Кижинин аксы сөзү өскө улуска анчык, бужарганчык эвес, эвилең элдек чорууру чугула. Аскы сөзүн барла дейиш, үйен даян чугаалабас. Ук чижекте бирге кезеинде авторның сөзүн соонда ии улуу секти салгаш, кавычканы ажыткаш, улуу күжүк биле бижирбиз. Төртте доор чуга авторның сөзінің мунунга турда, оң соонга тирени салыр. Чиже, бо ном солуна аажок болду башкы, деп өөренікчі чугаалаш, номну көргүстү. Беште доор чуга авторның сөздерінің мунунга турда, оң мунунга ии улуу секти салгаш, кавычканы ажыткаш, улуу күжүк биле бижеш, соонга тирени салыр. Чиже, чурук араланын ээси менче өткөй халық белгеш, чыылганларны оя чорой териглетип тургаш аатты тоскаш. Эрке ерес йозулук аатмын окчозу турсен, моон соңгар үргүлчүсеңе аатты мундурар мен дейдир. Алдыда доор чуга авторның сөздерінің иштинде кирген турда, аңа немей утка тайбырлап турда, баштай эгезинге кавычканы ажыткаш, улуу күжүк биле бижир. Чиже, эштер, деп эрес чугаалан, куштар дейірге бойдустың камбалакчылары. Ук чижекте, кавычканы ажыткаш, улуу күжүк биле бижеш, авторның сөзүн немей тайбырлап турда, оң соонга домактың эгезинге тирени салып, немей утканы илеретип чугаалар. Доор чугаага бижиктемдектерин шын салыры чугула. Тыва тылдың домактарын грамматика талазы биле шын, тода, частырык жок, арык бижири тыва кижи бүрүзүнүн хүлеелгеси. Ук теманы таразында дамжылганда уламчылар биз, бүгүнкү дамжылгасы тозуп тур биз ужурашкы же байырлык. Давадалым тамыр ханда тудыштырсен давадалым.